Good morning, Mr. President, distinguished members of the Council, His Excellency, the Permanent Representative of the Republic of Rwanda. Mwaramutse bwana Perezida, abanyakubahwa bagize akanama k'umutekano ku isi, nyakubahwa uhagarariye Repubulika y'u Rwanda. Mbashimiye kuri aya mahirwe mu maye yo kugeza kuri iyi nama ishusho y'uko ibintu byifashe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe inama iri kuba umutekano n'imibereho ya politiki mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje kuba bibi cyane. Bikomeje kurangwa n'uko imirwano ikomeje ndetse n'ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro bikaba bikiriho. Ni mu gihe ibikorwa bikomeje kubangamira ibikorwa bitandukanye bifite imbogamizi nyinshi. Ni muri urwego rukomeye MONUSCO ikomeje kwiyemeza gukora inshingano zayo nk'uko ziteganywa n'icyemezo 2808 cyafashwe n'inama y'umutekano mu Kuboza gushize. Mu gihe ubutumwa bukomeje gushyira mu bikorwa ibikorwa byabwo byose muri Turi no muri Kivu y'Amajyaruguru, buzakomeza no gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge mu mirwano, burinda abasivili ndetse bunashyira mu bikorwa izindi nshingano z'ingenzi bwahawe. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo hakurikijwe ibaruwa y'umunyamabanga mukuru yohererejwe inama ku itariki ya 27 Gashyantare. Ibikorwa bya MONUSCO bizibanda gusa ku bikorwa bijyanye n'agahenge mu mirwano. Bwana Perezida, imirwano hagati ya AFC M23 ishyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda na FARDC ishyigikiwe na Wazalendo n'abandi bafatanyabikorwa babo mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo ikomeje kwiyongera, ikarangwa no gukoresha intwaro ziremereye no kongera ingabo. Nubwo AFC M23 yavuye mu mujyi wa Uvira ku itariki ya 17 Mutarama kubera igitutu mpuzamahanga, umutekano muri Kivu y'Amajyepfo ukomeje kuba mubi cyane. Ikindi kandi imirwano yongeye kubura ikabikomeje kwaguka no guhindura imirongo y'urugamba igera no ku mupaka w'u Burundi, bikongera ibyago by'uko ikibazo cyakwaguka mu karere kose. Muri Turi ibintu bikomeje gutera impungenge. Ubugizi bwa nabi bufitanye isano n'imitwe ya Thomas Lubanga n'indi mitwe ikorera mu bice bya Bule na Fataki bwateje impfu nyinshi, kwimura abaturage ku rugero runini ndetse n'ibitero ku bikorwa remezo, harimo n'igitero cyagabwe ku modoka za MONUSCO. Yongeye kandi nyuma y'igihe gito ibikorwa byagabanutse, abarwanyi ba Allied Democratic Forces ADF bagabye ibitero ku birombe byo mu karere ka Mambasa ku itariki ya 11 Werurwe. Aha ni kure cyane yaho bakunze gukorera muri Kivu y'Amajyaruguru. Aho niho bakomeje ibikorwa byabo. Imirwano iherutse hagati ya guverinoma ya AFC M23 cyangwa abarwanyi ba AFC M23 ndetse na guverinoma, iyi mirwano ikaba nayo yararanzwe no kwiyongera gukomeye ko gukoresha indege zitagira abapilote drones zifasha mu bitero ndetse no gukomeza kwivanga no kuyobya ibikoresho bya GPS. Hari ibintu bibiri biteye impungenge byagaragaye muri urwo rwego. Icyambere, intambara iri kwaguka ikarenga Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo igera no mu ntara ya Chopo. Iyi ntara iri kure cyane yaho iyi ntambara yibanze. Icya kabiri, gukoresha ubu buryo mu mijyi bitera impungenge zikomeye ku bijyanye n'ingaruka bishobora kugira ku basivili n'ibikorwa remezo byabo, harimo n'ibyabaye vuba aha byibasiye abantu ahantu nk'ikibuga cy'indege cya Bangkok Kisangani ndetse no mu mujyi wa Goma. Hagati aho AFC M23 ikomeje gushimangira inzego z'ubuyobozi zayo bwite mu bice igenzura, bikarushaho guca intege ububasha bwa leta no gukomeza kugora itangwa ry'ububasha ndetse n'ubufasha bw'ubutabazi ku baturage. Izi mbogamizi zirakomeza kurushaho gukomera kubera kubura burundu kwa system ikora ya banki.
mu gihe hari n'umutekano muke ukabije. Ihohoterwa rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu rirakomeje, ndetse no kugorwa kugera mu bice byinshi. Bwana Perezida, nubwo hari izi mbogamizi zose, ibikorwa bya diplomasi bigamije gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'ibiganiro by'amahoro birakomeje. Nishimiye kwiyemeza kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda gukomeza gushyira imbere amasezerano ya Washington nk'uko byongeye gushimangirwa mu nama yabaye ku matariki ya 17 na 18 Werurwe i Washington DC, aho impande zombi zemeranyije ku ngamba zifatika zigamije gukomeza ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano no kugabanya umwuka mubi ku butaka. Byongeye kandi ibikorwa bikomeje binyuze mu biganiro bya Doha ndetse n'ibindi byatangijwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, nabyo byafashije gushyiraho umusingi w'imiterere y'agahenge mu mirwano ushingiye ku buryo bwo kugenzura no kugenzura agahenge, ceasefire oversight and verification mechanism, ndetse n'uburyo bwagutse bwo kugenzura bufatanyije expanded joint verification mechanism EGVM+. Intambwe ishimishije muri urwego yabaye inama yabereye i Doha ku matariki ya 1 n'iya 2 Gashyantare, ariyo nama ya 7 y'uru rwego, aho hemejwe amabwiriza agenga imikorere yarwo ndetse hanemeranwa kohereza ubutumwa bwa EGVM+ Uvira nk'intambwe ya mbere yo kubaka icyizere hagati y'impande zirebwa n'iki kibazo. Mu gushyigikira izi mbaraga kandi bijyanye n'inshingano z'ubutumwa bwo gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge karambye, ku matariki ya 12 kugeza ku ya 14 Gashyantare 2026 nagiye Goma n'indege. Bikaba aribwo bwa mbere indege yari haguye kuri icyo kibuga cy'indege cya Goma nyuma y'igihe kirenga umwaka indege zitahakandagira. Mu ruzinduko rwanjye nagiranye ibiganiro n'abafatanyabikorwa n'inzego zibishinzwe hagamijwe guteza imbere uburyo bufatika bwo gukurikirana no kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge mu mirwano. Nkabashishikariza inama gukoresha ubushobozi bwayo kugira ngo iri terambere rihindurwe ibikorwa bifatika birimo gufungura vuba ibibuga by'indege bya Goma na Kavumu ndetse no kongera gutangira ingendo z'indege, kuko ibi bibuga ari ingenzi cyane ku buzima bw'abaturage no kubakora ibikorwa by'ubutabazi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva ku ya 23 kugeza ku ya 27 Gashyantare, MONUSCO ku bufatanye n'umuryango mpuzamahanga w'akarere k'ibiyaga bigari ICGLR yohereje itsinda rihuriweho ryo kujya gusuzuma Uvira rigamije kureba ko umutekano, politiki n'ibijyanye n'ibikoresho byifashe mu rwego rwo gutegura koherezwa ku itsinda rya EGVM+. Ibyavuye muri iri suzuma bigaragaza ko kugira igenzura ry'agahenge ryizerwe bisaba ko habaho ubwirinzi buhagije ndetse n'ubwisanzure mu kugenda ku butumwa mbere y'uko amatsinda yo gukurikirana no kugenzura ashobora koherezwa. Ni muri icyo gihe kandi inzego zitandukanye za Loni, imishinga n'amafaranga zayo nazo zirimo gutegura gahunda y'ubufasha bwa Loni igamije gusubiza ibintu ku murongo, by'umwihariko mu kongera kubaka ububasha bwa leta hibandwa cyane kuri OVR. Muri icyo gihe kandi nubwo umuhuza washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yatangiye ibikorwa byo guhuza gahunda zitandukanye z'amahoro, imbere mu gihugu Kinshasa haracyari ukwivanga no kutumvikana. Impaka nshya ku bijyanye n'ikiganiro rusange gihuza bose zakurikiwe no kwiyongera kw'ibitero n'amatangazo atandukanye. Ndashishikariza abafatanyabikorwa bose ba politike n'abagize societe civile gushaka aho bahuriza ku ntego, ku byo bashaka kugeraho no ku buryo ikiganiro cy'igihugu cyakorwa.
Ndashima kandi ko Perezida Felix Tshisekedi agaragaza ubushake bwo kwakira iki kiganiro rusange abifashijwemo na Angola, kandi ndashishikariza guverinoma gufata ingamba zitanga icyizere zigamije gutuma habaho ibiganiro byubaka kandi bihuza bose, bizafasha gutegura amatora atuje kandi ahagarariye abaturage mu mwaka w'2028. Bwana Perezida, ku bijyanye n'ibikorwa bya MONUSCO muri Kivu y'Amajyaruguru na Ituri, ubutumwa bukomeje gushyira mu bikorwa uburyo bwabwo bw'ibyiciro bitatu mu kurinda abasivili. By'umwihariko ubutumwa bwatanze uburinzi ku basivili hafi 3,000 bahunze ibikorwa by'urugomo bya CRP bava mu mudugudu wa Jiba bagahungira mu kigo cya MONUSCO kiri Ifataki. Ubu butumwa kandi bwakajije ingufu mu gukora amarondo agamije gukumira ibitero bikomeje bya ADF muri Ituri ndetse no mu bice byo mu majyaruguru ya Kivu y'Amajyaruguru. Hagati aho ibikorwa by'urugomo byitiriwe umutwe Kodeko byaragabanutse, bikaba biterwa ahanini n'ibikorwa by'amahoro byo ku rwego rw'aho abaturage batuye byakozwe binyuze mu biganiro bya Ituri byashyigikiwe na MONUSCO. Byongeye kandi mu gukora amarondo 208 mu rwego rwa Operation Secure Harvest ya 4, ubutumwa bwafashije abahinzi 18,000 gusara no gutwara umusaruro wabo ku isoko. Izi mbaraga hamwe n'ibikorwa bya Operation Tourbillon na Operation SCIA bitanga ingero zifatika z'ukuntu ubutumwa bukomeje guhagarara ku nshingano zabwo zo kurinda abaturage, cyane cyane mu bice byibasirwa cyane n'ibitero bya ADF. Ni muri uru rwego MONUSCO yakomeje gufata ingamba zifatika zo kurinda abasivili, ikomeza gushimangira imiyoboro yo gutanga amakuru yihuse mu baturage mu duce itabasha kuba yabirimo buri gihe. Ikora kandi ibikorwa bihuriweho n'ingabo za FARDC ndetse ikanashyigikira gahunda y'igihugu igamije kuvugurura inzego z'umutekano mu buryo bugaragara kandi buhuza bose. Gushimangira imiyoborere myiza no kuvugurura inzego z'umutekano biracyari ingenzi cyane kugira ngo leta ibashe kuzuza inshingano yayo nyamukuru yo kurinda abaturage. Mu gihe kimwe kandi gukomeza gushyira imbaraga mu bikorwa byo kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi ndetse no kubasubiza mu bihugu byabo nabyo ni ingenzi mu kugabanya umwuka mubi w'intambara. Ndashishikariza guverinoma gukomeza inzira yo gutegura no kwemeza itegeko rishya rigena imikorere y'ingabo, rizunganira itegeko rigena imikorere ya polisi ryatangajwe muri Nyakanga ishize. Aya mategeko atanga ibikoresho bikenewe kugira ngo igihugu kirinde abaturage bacyo no gushyiraho umusingi w'amahoro arambye. Bwana Perezida, kuva inama iheruka guhabwa raporo mu Kuboza 2025, ibiro bihuriweho bya Loni bishinzwe uburenganzira bwa muntu byakomeje kwandika amakuru agaragaza ihohoterwa rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu n'ihohoterwa rikabije, harimo n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rifitanye isano n'intambara bikozwe n'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'abakozi ba leta. Abagore n'abana nibo bibasirwa cyane kurusha abandi, kandi ibikorwa byo kwimura abaturage ku gahato, ubwicanyi bukorwa nta mpamvu, gushimuta abantu ndetse n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bikomeje kugaragara ku rugero ruhagije. Kuva mu Kuboza 2025 hamaze kwemezwa nibura
imanza 176 z'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rifitanye isano n'intambara, rikaba ryaragize ingaruka ku bantu 111 cyane cyane abagore n'abakobwa. Ariko nk'uko tubizi, ibi ni igice gito cyane ugereranyije n'ukuri kose kugaragara. Byongeye kandi muri utu duce imbogamizi zikomeje gushyirwa ku mikorere ya MONUSCO ziracyanabangamira ubushobozi bwayo bwo gukurikirana neza, gukora iperereza no gutanga raporo ku ihohoterwa nk'uko yabiherewe ububasha n'inama. Ni muri icyo gihe kandi mu bice bigenzurwa na AFC M23, abahanira uburenganzira bwa muntu, abanyamakuru n'abagize societe civile bakomeje guhura n'iterabwoba, ifungwa rinyuranyije n'amategeko ndetse n'ihohoterwa ritandukanye. Ndashaka kwibutsa itangazo ryatanzwe ku itariki ya 8 Werurwe n'ibiro bihuriweho bya Loni bishinzwe uburenganzira bwa muntu, ryagarukaga ku bucakara bushingiye ku gitsina ndetse no ku kibazo cy'abana bavuka ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Iri tangazo rigaragaza byihutirwa ko hakenewe igisubizo gihuriweho ku rwego rw'igihugu n'urw'amahanga kugira ngo ibi byaha bihagarare burundu kandi ababigizemo uruhare babiryozwe. Ni muri icyo gihe kandi gukoresha abana imirimo y'agahato bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane mu birombe bikorerwamo n'abaturage ku giti cyabo, cyane cyane mu bikorwa byo gusahura umutungo kamere mu buryo butemewe, bikomeje no kongera imbaraga z'intambara. Muri urwo rwego turongera gushimangira ko twiteguye gufasha guverinoma kurangiza no kwemeza inyandiko igamije kurwanya ikoreshwa ry'abana mu nyungu za politiki, amatora cyangwa intambara. Bwana Perezida, mu gihe umutekano ukomeje guhindagurika, ishusho y'ubutabazi nayo yarahindutse cyane. Kugeza ubu abantu 6,400,000 n'abimuwe mu byabo imbere mu gihugu, harimo hafi 4,000,000 bari mu ntara zo mu burasirazuba, hiyongeraho n'abandi 4,000,000 ndetse n'ibihumbi 300 bamaze gusubira mu byabo. Ibibazo by'ubutabazi birarushaho gukomera bitewe n'ibura ry'ibiribwa, aho muri 2026 biteganyijwe ko abantu 26,600,000 bazagerwaho n'iki kibazo, bingana hafi na 1/4 cy'abaturage bose ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo ibikorwa by'ubutabazi bikomeje ari ingenzi, ntibihagije kandi birushaho kugorana kubera ikibazo gikomeye cya mikoro make. Ariko kandi ibikorwa by'ubutabazi byonyine ntibishobora kwikorera umutwaro w'amahoro, cyane cyane mu gihe ababitanga bakomeje kwibasirwa. Kuva mu Ukuboza 2025 hamaze gutangazwa nibura ibitero 10 byibasiye abakora ibikorwa by'ubutabazi. Icyavuba aha ni urupfu rw'umukozi wa UNICEF wishwe mu gitero cyagabwe ku rugo rwe i Goma. Kikaba ari ikimenyetso kibabaje kandi kitemewe cy'ingaruka zikomeye zihura n'abakora imirimo ikomeye cyane yo kurokora ubuzima bw'abantu. Abasivili n'abakora ibikorwa by'ubutabazi si intego z'ibitero, nyamara igihe cyose imirwano itangiye abari mu kaga kurusha abandi nibo bahura n'ingaruka zikomeye kurusha abandi. Ibi bikorwa bigomba kwamaganwa mu buryo budasubirwaho kandi ababigizemo uruhare bagashyikirizwa ubutabera. Bwana Perezida, abanyakubahwa bagize akanama, mu gusoza ndashaka kongera gushimangira ko amahoro n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bisaba kongera imbaraga z'ubufatanye bw'impande zose. Abaturage ba Kongo bamaze igihe kirekire bababazwa n'intambara n'isahurwa ry'umutungo kamere wabo mu buryo butemewe. Bakwiye amahoro n'imiyoborere iboneye, bakwiye kubona ibintu bihinduka, ibintu bigahinduka ukuri.
ndahamagarira impande zose kubahiriza ibyo ziyemeje kugira ngo habeho guhuza ibikorwa bya diplomasi n'ukuri kugaragara ku bijyanye n'umutekano. Kandi ndahamagarira iyi nama gufata ibyemezo bikomeye kugira ngo hirindwe ubundi bubabare bushya no guhana abakoze ihohoterwa. Ku ruhande rwa MONUSCO tuzakomeza guhagarara hafi y'abasivili. Murakoze. In the east of the DRC require renewed collective engagement. The Congolese people, who have suffered for far too long from violence and illegal exploitation of their resources, deserve peace and responsible governance, deserve that these things finally become a reality. I call on the parties to honor their commitments so as to bridge the gap between diplomacy and the reality of the security situation, and I invite the Council to act firmly so as to prevent new suffering and to sanction the perpetrators of abuses. MONUSCO, as far as we are concerned, will